एबे आमे आसिक पहुँचीगलु मो मौसी घरे तो समस्ते आसुचंदी आम स्वामी मैंने आंठी पेटे सब आउछंदी आम जाऊ चल भितर दीर्घ 3 मास अंत घटिला आम मैंने आज पुणे मिसुचु माने आमर गोटे चलची ये पिटा बदरे कि माट आमर दीर्घ 3 मास अंत घटिला केते दिन पर समस्त मिसिलु आमर एठी भोजी चलची आमे भोजी खाइको आसीबनु आमे भोजी खाइको आसीबनु एबे आमे आसिक पहुँचीगलु मो मौसी घरे तो समस्ते आसुचंदी आम स्वामी मैंने आंठी पेटे सब आउछंदी आम जाऊ चल भितर दीर्घ 3 मास अंत घटिला आम मैंने आज पुणे मिसुचु माने आमर गोटे चलची ये पिटा बदरे कि माट आमर दीर्घ 3 मास अंत घटिला केते दिन पर समस्त मिसिलु आमर एठी भोजी चलची आमे भोजी खाइको आसीबनु आमे भोजी खाइको आसीबनु